Tiphathimandla telitiko letemphilo eMpumalanga tetfule lihlelo lokugoma kwebantfu labasha labaneminyaka lelishumi nesiphohlongo kuya kulabo labaneminyaka lengu-34 eNkangala TVET eWitbank. Leli kolishi linebafundzi labangetulu kwemakhulu layimfica, kanti bafundzi bajabulele lolu hlelo futhi bakulungele kugoma. We would like to encourage the youth of eMpumalanga to go and register for vaccination. And also, they must not listen to what people are saying about the vaccine. Vaccine do not kill. This is not a cure, but a prevention. Litiko letemphilo kulesifundza lithi lolu hlelo luhamba ngendlela lekuhlelwe ngayo, bethemba nekuthi bafundzi batawugoma ngebunyenti. Sibonile ke leadership yala kule campus icala from the president, chairperson, bonke umuntu ukhona already baya vaccinate ne line sayibona yinze kuyas encourage kakhulu. Sicabanga ukuthi le 1 million lesayithola ngalama 35 years and above ngoku register a day nabo ke ngibonile baqala bayakhuluma bathi batoyibhitha le 1 million. Ubukeka ngathi COVID sizophila nayo isikhathi eside maye kuzosiza ukuthi sivaccinate. Vaccine, on my views, ukuthi nas vaccine we are protecting our own country ukuthi if corona le ingaqhubeki ingabi iningi kwenzela ukuthi sikhona ukubona amakusasa asesekhona everyone's future as abantu abasha. Litiko letemphilo lithi litawevakashela emakoliji kanye nemanyuvesi kuyocucutela lusha ukuthi liye liyogoma.